لگولی راپورت انجمن تندرستی و اولهیه کارکران اسیگه لترکیه سالانه دنابین 1700 و 2300 ده کارکر جبر تلنبون یانجی که ماسیا برگریان لسر کار جیانا خوش دست دن. در راپورتی داتی دست نشان کرن کو ده 20 سالین دستلات آق پارتیه ده بر بکاره 3224 کارکر مرنه. لگولی دانین هاتنا رگاندن جی دکارن جور بجور ده لترکیه روزانه 4 کارکر جیانا خوش دست دن. Bugün de bu devlet mentalitesi aynı şantiyelerde devam ediyor. Problema serekeya karkeran evlehiye. Lê kompaniyên taybetiyên bi kirê kar dikin vêyekê li ber çav nagirin. Cilûberk û amûrên bo parastinê yên karkeran ji wan berhemên herî bê kalîte dikirin. Dewlet jî venêrîna vêyekê nake. Loma di encamê de karker canê xwe ji dest didin. Ki zaten bu olayda da işte kamu لگوری راپورتا انجمن کارکران تنید ده جوتمه ده 158 و ده 10 مهم پیشین یا سال 2022 دیان ده جی 1521 کارکران جانی خوش دستایه. ده نوابان دانیان ده کارکرین کانال آماسره جی جهد گرن. کود انجام تقینا ده نوا کانی ده 41 کارکران جانی خوش دستابون. Yoktur, güvenliği yoktur. Ne diyelim, aynı bir şekilde gidiyoruz, ne yapalım? مخابن بۆ کارکەران ئەولەهیە کار نایە ڕاگرتن نزانم کادی حتا کو دەرەی وها بچم لێ هەموو هەر وسا بەردەوام دکم شەرتین کار گەلێکی زەحمەتن تایبەت مەهین زەوستانی ئەو şert هی زەحمەتتر دبن لەگەل وی میسۆگەریە کاری مەژینینم هەگەر نەبە دلێوان بە ئاسانی مەژی کار دەردخن Bazı sıkıntı yaşıyoruz, bazı هر وها راپورتا انجمن کارکران ده لگل هجمارا زاروکین کارکر هجمارا پنابرین زاروک جی هاتیه رگاندن کو همو جیب اوی کی دریاسایی هاتنه خبتاندن. لگوری بان اماران 10 سالین داوینده 616 زاروکین کارکر مرنه. 211 جوان لجر تمنی 14 405 نوبر 15 17 سالی دنه. هر وهاد نووان امارانده 49 زاروک پنابرن کو با اوی کی قاچاقی هاتنه خبتاندن و لسر کار جان خوش دستانه. Partiyen enya muhalefeti CHP و HDP jî pirsiyarnamek raberi parlamentoya kirin û daxwaz kirin lijneyek bêdamezrandin da ku merina karkeran lêkolîn li serê bê kirin. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.